GMFDI he Gospel Ministries for Disabilities India Hizolovin Gossiping Ministry for Demonization India zo asu ta ne Red Cross road na ko ham vai phai pau tho a eta nu chin khulam to kingai lu ta ki ho thei chu a ki kholen am pu ne he ma hola ma ki to ham tia he abon mong ham ipiti ham ti wang chu a ki hata pu in nu lamin he chlai mun se na tia hi le in muna en ne na dinga taw na jong chu GMFDI hung man ngai de dan khat ne nom ta ne he tu ne he clarification video khat ka hit pol ding hi in hi video he ananga yote kalung don na khat chu to 7 day Adventist ka ute ho jong amin singa langa thinjola ka bis thagau tha kan ki loi khom pi pang kha omin ikinga ka ute ho Red Cross road na ka ute ho khom iti da na amma ho evangelist na newa khubang loma asuna jana medium thei khat chu na gon ha cha ta na ko thiom heu ka this khai ka don ta po mission le accept na bang macham ta po yatis jiji ka khu phone khu viewers ki hola cheng kha cheng ni hola kholam ati a ho bu mi ho chu sei cheng kha cheng ni ki hola ta bo lim sa hi vine a ki zan na dinga ki vet kol na ding sumum ha le nang na da mala view ho ji pathin thuam kha se le koi man vet pi lo a ji ja ko nang na da ma cheng kha cheng ni mu le boy missionary nei chula it phone ya wa dinga missionary len pen ka ha Suan mea ho kin ka chok ma he he chiwan nu lam evangelist chin kholamin a holim na he khol chen na kenayin he tabang hin ama sei bang hin imacha aumpoi ti pa chu phun do na ka hin nei masa na he ama da sei na hin ke thenjol 7 day Adventist amin pha in he chiwa hin lhagaw lama anaki wo pi pa chu koi ham ti chu khol na ke dayin a hin la hitabang lhagaw lama anaki vok pi ai lo le anaki sa thei pi anaki zui pi ding chu koi macha 7 day Adventist ho bunga mu dai nom po na he he che he amana het khil ham ipi ham ti wang chu aki heta po na he ani na Red Cross road na 7 day Adventist member vai phei pawa paw khat a pawa tho in hitabang chun sun neu he ama video ho he he cho he ako na video se ma cheng khat cheng ni adam mo ki jan na ding ho a hi sumlo na nei danin a sayin chule 7 day Adventist evangelist pomahi ta lo dan a hin ta lang ena he hinge 7 day Adventist su them chakhat a ki omen churchan pula hin a hin north east a hian lang India hian lang wanoi pum pe han tam pia ki omen a he a hin churchan pula ho wang chu aki ki hesu keyin koi macha he aki ki he mo pon he ahin la kalung don na khat chu Red Cross road na koi ham vai phei pau tho a eta nu chin khulam to ki ngai lu ta ki ho thei chu aki kholen om pon he he chong che a het khil ham ai lo le church he ama hin ma hola ma ki to han tia he abor mong ham ipiti ham ti wang chu aki heta pu in hinge alang khana sun neo he Manipur Conference of 7 Day Adventist Noya hin evangelist in anakila na he ahin la ama medical issues in akal kidney fail ananai in hichi son nevin kidney fail ade hi mitam pin evangelist nulam adam danin adam ji akona annei dan tabangin isevin ahin la hichi hi pona he 2014 13 14 langa kona a sign and a symptom ho jong he anoma hita in ahin la phat hostel boarding college ana ki omji chun hitabang chun apha cha medication chu ana ki chi zolo hi ji chun hitabang chun 2021 22 lang chun ahung ha kho si ne ki he in eta chu zia hin ne ya hi le 2022 march a zia hin ne a hin nei zo wa chu hung ki he do hi ha ta ang ki he do a medication hung chi ai le hitabanga chu na tong thei loading mona hung ma hi in hitabanga chu Manipur Conference in Jong nang hi na fit tapoi na thing tapoi tia a pei do na I ma cha po in ama hi akizan ding ai ta ba break a uma hi in he ta bang son akizana hi la 2023 in gal ahung pei ta in eti chun chingmei ronga head office a hi ji chun chidang nam dang ho ta ki gom khomai in administration lang hi neu khat aboi hoina lai je le so neu hi adam nai lo je in ama chung chang thu hi ki sai nai po na hi ti pa chu mi pin in a head divin de yo mena hi
heti hi ji chun sun nyaw hi athiding din mona mai ta in ama tabang case nei ho hi koi macha damum lo hi a hin la hobung mi te ho zo selamun te na mi ho zo sen pathin hinga tauna akiman pen ahung ki jane na hi le etabang chon miracle hung da ma hi hetabang phat din muna dingai pathin adam sa jong hi deham ti hin ta san na kanai na hi ya chu ama hin tu a hi dam so nen tin hing so nen tin hin pha in tin a hin la pathinin wang purpose khat ne ya adam sa mo mong he ti wang chu kai ma ta san hi etia chu pathinin a hin khu hi azop be pi mo mong hi ti pa chu kapam thein ya chu pathinin purpose khat ma chunga hi ane hi a hin ama in itabanga pathin thu chu present abol dan pa chu thu chu mai ta in a hin wang pathin wang hin sun neo hi evangelist sun neo hi ipiham khatna din wang amang no me ti pa chu tu ne he ka ga phon do the hi hinge sun neo hin GMFDI don but na hin ya konin ama YouTube viewers he sam pi a phaji na hi a hin la hi chi ho ji a chu nu lamin ama ji a sum cheng khat cheng ni akilo a hi lo le sun neo aman a chop leu dana akisai pa wang hi adi poi epizena mitel ama hin GMFDI sanga YouTube abol masa hi in ATM channel hi GMFDI sanga kum khat langa masa zo hi iti cha hi in ila chu pathin thu jang ken na sei na hi GMFDI sanga ATM channel hi min na sata na follow masala na he pasat chu hi na hi nulamin he dinga ka dei khat chu hobung dang ho banga 7-day Adventist in officially a head letter mangcha a press release ki bola na do nai lo hi ti hi an hen lang hobung dang ho banga achi chi hitiding no so aum ding na chi lo la khatiding ta da ri macha jong hobung sunga ki bol lo ki sei lo hi 7-day Adventist member khat hi na a hi chlai mu na chi thei chu achi thei na o ma hi le he chu ama thu he ta hi a hin wang ke hon he tabang chun 7-day Adventist so hi official lin koi macha GMF dia ka kham po wina hi ti pa chu he diwa ka de hi tu ni chan ge 7-day Adventist te adin naw hi thagaw mang thai hon atam thei peren hu hing na anei thei da diu hi ki ngai to hi in pathen thui jang kya hi na banga ki chi pi a chule inam pi diu wa hi inam piu ki tun do ki na dinga hi na sata atang lo wa taw na ki manga hi tu ni chan ge ya hi hobung izan ham khat hi hobung izan ham khat hi tang lo hi lan ni hla si hi ta banga na ho sei banga chu taw na mei ki ti zinga hi taw na ki mang zinga hi ni hla si a fel lo wa tu ni chan ge chi a chi pi zom jing na lai tam pi 7-day Adventist hobung ma hi chule hobung dang jong ka hen hi Lutheran hian lang Praise hian lang Baptist hian lang adang ho jong mi tam pin abol o hi ya chu GMFDI mun se si a hi nam pi dinga taw na ki man na mun hi pu in chule pathi nen adon bu na mun hi pu in hobung tam pi le ho in tam pi a jong hi nam pi dinga tu ni chan ge ya kachol tai kanang tai team lo wa mun tina hi midang church member hon jong panala su ke hi nulamin hichlai mun se natia hi le di lo dinga hi mun chom hobung chuma thagaw mi ta pathin ta ki connect ta ho jingka ni hla si a fel lo wa taw namang ho am ho struggle ho zo se hi pan na be hi na ti na tabang hi namu se na hi ta na hi ya chu pathinin GMFDI mun se atipon hi mun zo si a hi pathin ki bon khom si hi in muna jong taw na ki man hi to GMFDI se na tia hi le in muna en ne na dinga taw na jong chu GMFDI hung man ngai de dan khan nom ta na hi aji chu phat theina zo si chu phat thei thum ho pathina ko na pan pina thum ho chu GMFDI thung masalowa at ahung po do lo dinga hi le tu nia pa na hi en ne na diu wa jong taw na man ta loading imut na jang taw na man ta loading i vai ko na dinga jong a hi lo le in sunga phat thei chan na dinga jong i taw na man ho hi mo he ding tam ti hi question ka bor no mi na hi a chai na dinga ka sei nom chu GMFDI hi Gospel Ministry for Disabilities India kitia hi in echi hi disabilities ho dinga hi ministry khada hi in pa chanam le na hi
na ki patti lai chu a hoin ki paw me na hi a hin la tu hin thagau bu ki no do namun thagau bu a ki chip namun thagau bu ki bul namun a hung heta na hi hetia hi ji chun GMFDI kiti pa amining pa ta hi asel mang tan ali khu ta na hi disabilities holding an na to a hi le disabilities ho chu na su dam ding a hi Jesu Christa le ya len lai chu mit cho ho ho mu sa in chule na kong chat mo ho na ngong ho khu za sa in na kong chat mo ho dam sa in kum som thum la git zen a zenga a chi thei ta lo pa jong chu Jesun akai thovin adam sa ta na hi ala tu nia nang na ministry hi iwa na hi le Jesu Christa nom pia amata o ana hung ki ho pia hi le tu nia na pi disabilities ho he khat be in dam na nei wam khat be azang khat be chi a anangong khat be in ho za a mi cho khat be in khumuna ne yam ti pa hi do na kanei no men hi hi cho chom thei ta lo ji a hi veleu chun satan kichip na a hi ta na hi GMFDI hi Gospel Ministries for Disabilities India Hizolovin Gossiping Ministry for Demonization India zo asu ta na hi iti he ja chu kisai sian namun kidam namun chule hichulai thil habu vop ki bol namun a hi ta ja chu GMFDI chu hi chun ali khu he ta na he hi che thu ikinil ho hi thagau lam thila hi in ya chu ta salam thuai encounter ki bol na hi pu in ta salam thui la ka sei ding ma cham po na he a hin la mi tam pin thagau mit wa na nei theina ding ji a chu thu ho hi sei ngai hi ya chu pathin thu hi kinil ngai sei ngai hi a hin la zum mo mo le i pham hi na lo lo wa ke ho ding mi khat ta tu ding go tu ding ki ti ho wang hi i cho wang hi a koi koi zong i bol lo de phai a di lo na pa chu jang ke ai sei wa chule a hi lo na pa zo chu jang ke ai sei wa personal mi ki mu sit na le i pe ham mi te hon i ho Krista amu thailo naw mi cham mi hlamin e ho pathin thu sei ho chu i vat ton wa hin e ho chu zum mo za mo e lo le a hi lo vai ke ho tiu le mi ho hi i tabanga influence phalo i pi diu ham ti pa chu atha avela i gel ki divin ka dei sen he eti he je chun nulamin Seventh Day Adventist member Tenzola thagau lama na kiloi pi pa ti chu a umpon a ki hapon a het hil ham ti pa chu I mean pha ja chu ki khola lo ja chong ki sei hi in chule Red Cross ro na itaba sun neo hitabanga hin seya ima chalo tha hin sei ding chu koi ham ti chu a ki kholin a ki mo po na he hitabanga he ja chu phamo ki sa in hitabanga chu mi ta tu ding dan tabang kha na lungyal ngai tu na nei tampiom ja chu he che he kain si ma he bovin a hi theile mabana mi ho bung min sei zat zat ti ho jong hi bol daw hitin a hi lo le khat la khat ki tu mo thei na dinga thu thang ke kampi to khat la khat ke ta to gu ti ho jong he bol lo vena phai so la son nevin GMFDI video ho reply abol na ko na income generate abol hi chwa chu medication ak ke bol a hi nai sai pon he aloi nu le a in ku te anu pa u te hon mei khom thei thea a mei khom wa chop khom wa azat hi po fin he iti cha hi in azau khat le GMFDI in sponsor abol as a chop danian na ngai to vinate ti pa jang chu adi lo dan kain sei hi so let me pt hon roi head you cho hele Messi fans to Ronaldo fans te hoi ba lo di wa hi pathen thu hi ja chingthei ta la nun nem ta I phui chu adi zo ham ti pa hi ingai ke ova chingthei ta yum diu pa chu pathen lagau thing pan pi na ki thu mo wa pathen thu di nei he sign ti pa chu I hoi pan na di wa hi in khat chu mo open pia khat langa chu mo ke khai jing ding a hi po na hi adi pa chu taw na po min hol la chun na mo ding hi ti pa chu kan sei do nom hin tin ale sainom tampium jong le tu ne chu clarification hi a hi in video sau pi sai po ten hi chan chu na hi sa taw ten izam tia I sei khile sei walum le pathin le mi pi hon ingai dam taw hen ta ke pai